Abatura abarahuka kurazo murro ogw'abantu gwosi oburaro bw'abashaho ahirwaro nibagira ngo barebere omurro gwabarakaho omburaro bw'abashaho nuko kucwa kutemba katimba bakagwa munda nonga bondo zira hano ni hahi tubeteni muhanda ali tusaini ku turabo malire ni sagati akatimba niko na munda kale ntanga ino mwana nale taha mundu ebere ne na muhaho na soka na mugara harubaje ati ngona twatandika twacho twaje twasanga urwigi twaro takusobora. Douglas ategeka mukuru w'entebe yo kubanza owakiraba apa ahwirwa rere rukushangwa nagira ngo abirari ahaduka ye omutawone nuko kureba omuyeka gw'omurro ndebere mbere ndi mutawone ninkanika ikiruka kiyanga nyarebo muro muyuwawe gucumuka guri gwingi atinyaga makanika yogamo omuro guri gukyahirwa twavuga toija twahikana twatemba sengenge twatemba sengenge twagwa mungu sangire quarters staff quarters irwabo nezihiyo. Simon Peter Tumusime urumukuru w'irarere nagira ngo guno murundo gwa kabiri oburaro bw'abashaho ahirarere n'ubusya murro arkaga hospital quarters and warjada amashanyarazi we in touch with the team from fire which has already set up from Hoima Nijaha to finalize everything. Inju ya kabiri kushya mu ibaro ye kubanza report ekole cyangwa gakaba amasanyarazi agari wiring iri nkuru muno abo bwire bw'inju zimazire so eno titukusobora kigumya nte kirugira amasanyarazi oba haki baitu muri ekyo rekatugumisirize police report ekira soma bwanyuma y'abatura okulazo mu rogu polisi erukulazo mu omurho imana bweshyikireho tuteke mu bagati bayinturwa kumarayo kakini mbayirendi yaho ngire kurenduru nagiza kora kwirukira ina sazino omuro tuguzimize cyonka fire brigade tekayikire hano enju z'abashaho ahirare rukure ryakagadi zikombe ko mwaka gwa 1969 kandi kurwobo na hati tino kunduza kuona okwakozurwe na munonga omurayini zamizi hamwe n'amashanyarazi abashaha barukutura mu njezi nibenda government ibahwere ubu barukunduza ningashi okubombekera enjunsya gashakwa Onesmus Turiyahabwe ahabwa Tayari West.